le re go diregile moswa o dutse nako e ka kang a dutse a nnoši a sa nyako kopana le bangwe go diregileng re tlhalosetseng moswa o wa rena o dutse go tloga ngwageng ola wa 2023 ge a itswalela ka ngwakong ka morago ga gore o kila a kgopolo ya gago ya hlakahlakana lebaka le lennyane mo a ile go a re ge kgopolo yela e boa a thoma a reflecta ka dilo tsela tša morago tšeo di hlagileng a thoma a ipona o ka re ga a sa loketse ke go ba gaufi le batho ka lebaka la maemo ao a ilego a ba ka gare ga ona ke mo a ilego a thoma a itulela ka ngwakong yena ka boyena a itira mogolegwa ka phapušing ya gago ya go robala mo e leng gore a senke a hlanya ka go tšwela ntle a nyaka go ba social go ba go ikopantšha le dithaka tša gagwe go ka leka gore nka thoma ka boela kae ka nyaka mešomo jale ka ge e le motho e leng gore o ba šetše a completely tertiary level ya gagwe e le motho a šetšego a thomile go nyaka mešomo jale o isala itswalela a sa nyake go dira selo e ka ba go hlapa e ka ba go mohlomongwe go tšhentšha diaparo tšeo a di apereng e ka ba go ja kore a iphetoša motho e leng gore nako nngwe ka maina a mangwe e leng gore ga re na le bohlatsi jwa ona ba re motho o iphetošitše thuru ka gare ga ngwako o ba no phela jwalo a sa nyake selo mo e leng gore ba lapa ge ba leka go bolela le yena o ba itswalela ke a le maemong a gore ge e le gore o bona se a se dirang se lokile o nyaka gore se be jwalo ge a sa bone go le bohlokwa jwa gore phapuši ya gago e ka kolomakiwa ya tlošwa sela le sela ntho nngwe le nngwe ya gago ye e leng gore yena o a e ouna goba ke ya gago o e nyaka e dutše ka mokgwa e dutšego ka gona ge mohlomongwe a filwe dijo a ka ditšea di bea mola tša fetša dibeke di dutše gona ka mokgwoo gore o ithoma kae o nwa metsi kae o dira eng dilo tšeo di be di sahle di le go interest ya bophelo bja gago e be no ba fela go nore ge yena a ikwa gore o nyaka go itswalela wa itswalela nako nngwe ge ba leka go tsena ka phapušing o batla tšea se se leng gausi wa ba menyako gore go se kabe go a tsena motho maemo a tloge a hlobaetša kudu ke bolela ka gore le batho ba ba lekang go thuša ba bangwe ba ikhwetša e le gore ba ba very much traumatized ba ipoetša morago ba re ga ya re lekana Sesilonia go thwe bothata keng ge e le mmotšiša gore bothata keng goreng a itswaletse nako e kakang mantšu a ileng a tswa go yena jale ka ge abuti Thomas motho e leng gore o gatelegile monaganong ga a na le mantšu a matelele se a bego a se bolela ke gore ke kopane le ditlhotlo tša bophelo gone bele ge re bolela o kae o tswile neng go thoma ka ngwaga ke 2023 o tswile neng le bekeng e fetilego ka labone bekeng e fetileng ka labone ka intervention e rile gore a itšweletša ga bolela le yena ka boleta ka boikokobetšo ga nyaka go kwa maikutlo a gagwe gore a na wena ke eng seo se nyakang a na motho o bego le yena wa mo gopola na a na o ka rata go boela wa ba motho o bego le yena na ke mekgwa ye re tlileng ka yona ya go leka go boledišana le yena a be a bontšha gore ke a duma go boela go ba motho ka go be ke le yena pele ke kopana le seemo se gato ya mathomo ye e leng gore re ile ga itšhia le yena e be ile gore re mo kgopele gore a tloše manala a gagwe ao a bego a bontšha gabotse gore ka be e sale e ba mola a tsenang ka phapušing go be go fihleng letšatšing la beke ya go feta ka labone gone bele ge re bolela o kae a njo le ge re bolela o hwetša thušo ya tša maphelo ka bookelong ka lebaka la gore ile ge re mmolediša a dumelana le rena ra kgona go bitša ba thušo ya pele ba kgona go fihla go rena ra leka ka mešogo fela jale ka go be go le boima go sa kgonagale mara o ile a kgona go theletša mantšu a rena a be a bontšha go leboga a re ke leboga maitapišo a lena magato ao le a tšeileng gore le tle go nna le tle le mpolediše ke a leboga a bolela jwalo e le ge a tswalela ka moga ya gago ya sa nyakeng e kgwatha ke motho a dumela go tšea magato a go ya go hwetša thušo ya tša maphelo
age se selone re tloga re leboga magato a le a tšereng ke a mabotse e le ruri ke kgatlha le ka mokgwa le tlhalosang gore le motla ka gona le motla gabotse le bolela le ena gabotse ya tšile lengwe re tla rata ko re ge šetše go le gabotse dilo di boetse sekeng re ka thaba ge motšweletši wa lena ka tla le bolediša la motšea a tla tlo bona setiši sa gabo sa Thobela FM a tle mo Thobela FM re tle re be le ena re thabe le ena re tloga re leboga mma e tlhwang gabotse ke lebogile gomme Ausbrecht wini se se bohlokwa ke be ke kgopela thušo jwale ka ge e le gore phapoši ya gagwe e tlhakatlhakane mo e leng gore e nyaka batho ba le tšema go tlo thušana le rena ka dilo tša go kolomaka le moso mongwe go tšhentšha mopete go tšhentšha a ge se selone re tlo kgopela gore re tlo tšea dinomoro tša gago re tla fa batheletši re tla ba fa le address ya gago ya di-social media gore ba tla o khumana mo kae gone jale re swantše ke go ya kwa go ya dintlhengkgolo tša ditaba re lebogana kwa lena batlhomphegi ke ne lebogile ba Thobela FM hle re a leboga magešo ke nako re go Mamdluli